ndabona uri mu bintu byawe ngaho amakuru y'iminsi none misa ijenga ikizanye n'amahoro pe igiki igiki cyakuzanye igiki urumva maje banyita scan ntaje nyine aho nefo gusa ugenda ukubanga twari nyuma ya gatwari nyumba pa muyomba wanje ni vyiza nanje banyita shati ndakuza ndakuza shati rero shati tutarero utakaza umwanya chanza nje ndakiza ko nacuze vema igiki vraiment naragushimye shaka yuko bombera umufasha n'ubundi umufasha tugafasha nyine bimwe nk'ibi urabona ko je nako ndumufasha wawe nakundi ngo nagufasha kubikora jewe onye unshima jewe ntuko imana nagushimye uri umuhungu wa mbere uri umuhungu wa mbere unkunze kubera iki ubwa mbere umuhungu ambwiye ko ankunda dina ukunda bimo bya tro danje none urashobora gukunda umuntu utazi ndakuzi nuko ndakuzi je imisi myinshi mwacha nganga kubona wicaye nga ariko nawe ngenda kuvugisha urumva ariko nongoza abaje n'umugabo reka nihanganda kuvugisha nje kushoma nahise mu kuvugisha ko ndakukunda gukunda kandi sivya brag ndenda gukunda amonyemerere no munsi wowe no kwibonera urakoze kunkunda nukuri we sinenzi ko jewe umuhungu yonkunda oya ndenda gukunda basi kwa brag sawa nakundi mbonye nga turi mu barabara twinjire mu nzu kuri kandi tuyagire mu nzu ngambonye ari mu barabara je ndakubwiza urukundo gukunda nawe mbwa tugende heye tugenda byiza tugende ndaje Yaruka basi